Dore ibintu bitanu abantu benshi bakunze kwicuza mu buzima bwabo. Ikintu cya mbere, kudafata icyemezo hakiri kare. Aha harimo gutinda gukora ibintu by'ingenzi, kwiga neza, gutangira umushinga, kuvugana n'umuntu ukwiye. Ibi ngibi bitera abantu benshi kwicuza mu buzima bwabo. Ikintu cya kabiri gikunda gutera abantu benshi kwicuza mu buzima bwabo ni ukudakunda cyangwa kureka gukunda. Kureka amahirwe yo kubwira umuntu ko umukunda cyangwa guta umuntu wagufashaga ni ibintu bituma abantu benshi bicuza mu buzima bwabo. Ikintu cya gatatu gitera abantu benshi kwicuza ni ukurengera amarangamutima igihe hari ikindi cyari gikwiye gukorwa. Uburakari, ishyari cyangwa ubwoba bikagutera gufata ibyemezo bibi. Icya kane gitera abantu benshi kwicuza ni ukudafata umwanya wo kwita ku buzima bwabo. Kutita ku buzima bwabo bwo mu mutwe, ubuzima bw'umubiri cyangwa kubura umwanya wo kuruhuka. Ibi bitera ibibazo byinshi abantu benshi, bigatuma nyuma bicuza cyane. Ikintu cya gatanu gitera abantu benshi kwicuza ni ukunanirwa kubabarira cyangwa kwicuza ibyo wavuze. Kuvuga amagambo akarishye cyangwa gukora ikintu kibi bikagusigira ipfunwe mu bantu ni kimwe mu bikomere bitera abantu benshi kwicuza mu buzima bwabo. Ngayo nguko ndabashimiye.